in mun sot pia pada palam chin thangle nu yang kolin analeyo nunin patian mina hong thei dinga damna pathian ang bia jain ibia patian ko ma min thanna wanglet na ibia a Ebenezer villa chia in Nepal anapwa he tunia pada patian mite teng na ding le da thu ka sim khia dung zui ba in kilama asunga tenga damna te nang ma patian pho na le nang ma mite ko damna hi dingin hi report hi pale tapale hagau sang thominin ka he kuma solo ne tole in na dim van pathian hingle siam tho nang ma pathian happy na to na golzo na te tangin him mekelaya kambula nang ma pathian happy na liu zalin palam chin thangle nu yang kholin in mun te na lein swampum te phumin tuin lalpa nang ma mina lua thei ding le nang ma mina lan thei dinga unau chi zat te happy tua na hum pui khoma namin ko the na hum koi manin na ko ma ki pa thu kum soyu he dunia palin lalpa agam leitang hita hen a building hita hen ya sunga ding zo seita hen nang ma van pathianin pin lan nang ma pathianin lalpa amo adinga atol dam namuno nang ma mite nang ma hoina amu namun dingun inte akilam nati ba asung ba te namun dingin nang ma mai gwal zo len chin na ko ma ka hung thom sa he hin chulal pa nang ma pathianin lalpa na veng bida nang ma za lalpa lua le lalpa ke ba hi thei da dingin a homa huna ailon lalpa lo tutua to min nei te lo zong bidang lo hun chiang a zong nang ma mina kilan nang ma pathian min ki ko na chu lalpa gutale lata te thil tuang tom le agam mi ti tan phan zong sa taum thi da dingin tunin lalpa na swaching lo pe penin hin chu lalpa nang ma lo pi na ding nang ma bin tu pi na le nang ma pathian oza na le in nei ten ta pia nang ma mal som na ta sal hagawa alwa lu na hidingin dunia panin na khuda pale tapal hagaw siyang humin na khuda kahungla ahe amen